Ari, bado, tunaona ngwete. Ndona tia matumbo. Muthurane yurara. Ara yothurana kiate ketherwa. Ngwete share kwa. Irare nao. Namna hii kufikie. Namna hii nifikie. Anyway, karibu sana wategeri wa Meru TV kile mubango ya chanchamo kani kwa Meru FM 96.4. Nejiri kiroketa ndagi ya 14 kile mubango yo. Karibu kile tsuntsigia bieleki ya mubango yo nyote tukiariria mantu yayo karikana. Ero nikurari ne karika not so very good dedidati ya maua kile muchemano yo kolea arakoro mirendwa dedidati ya makiri na maua town na kwethwa kwena wenyange bonene amona ngomberere tete kwaya no nterira kwethwa ikithinjwa now rugirwa na arwa tuli na secretary general wa kiama kia Nopeo bwana FRANKLINE Mwiti KARUTI Junior. Karibu sana bwana Mwiti, asante sana na tupo tona kanya rugirwa na arwa. I know it's a busy day for you. Thank you Martin na Karimi no ira mwakanya kawe na schedule nyawe kana nade mbere kambu ibwe ano ntobwa ngwato weni ringi ngiriro antu kwena rueje mbwe I don't take it for granted ngochokia nkatho cia mwanya muno na mbwe ibwega kenda tomba kwaraniria na amiru betu na Kenya no to imbichi Meru TV na Meru FM ni kuibukana nthi yonthe na ibwe ya rira tu ku enlighten antu betu mantu yara yo karika. And from the one go kuma tene itwithirito tukiwa thirikari Meru County ititite boya na maybe antu iboragia aki meana tunobone atu ina kitheya na tekitheya tu ina kio so it's iboya rimwe rira tukuya me rira kuona positive criticism kana kinya negative no itoka improve in some areas ndri kwitumwe mama ngavana kuata na kwitungia utherapy so rira kwa criticize na take maybe those criticism positively kenda imutethia in the governance area kwa abwa mono lakini no kende ten defense mono atitethuka so you know bosses benu bwana FRANKLINE ibaeta accused. Yes. Mheshimiwa Mporo wa Bori, Mheshimiwa Senator Kadhuri Murongerwa ni akobia kama tete mauta you know na Governor Kawira Mwangaza na thirito akimeneria abunge actually last Sunday niyo mantu yonekana ya change because we expected kuya kwa President Ruto na Munini wa Rigathi Gachagua na miarira Gachagua ariti ari intelligence ya Kericho was it awati rutero Mount Kenya na Rift Valley ipatire kwithwa tina thiri bunene kaiteneka but kuta tena burantu berigirite ati ntuko maybe nio thiri yomba kwambiria nio ndo yo ambiririe ingi enjaro a brand new okay mbere nchoge kiuria kiu antu ba Meru no betho eboragia anate KARUTI ethairwo aiki no peupati ai secretary general wa Meru na ringi iri obisine ya Senator Kadhuri Murungi mutongeria ndene kiama kia UDA mbere kambue uito menyanire na Kadhuri itenera siasa na Kadhuri is a promise keeper imuntu tiulairwo ne antu bawe winde kiamene kia Nopeu inderite my party leader categorically that we need to support Azimio okay gwithora umite Gembe North we mporonto aboringe kwa kura lakini no nto wote utewe Gembe North woni category kure kwa kume muyumbe women rep bobange bonde ngaringira UDA indendete Ruto kiwango te mbathurana noe lakini kure kwa MCA yare kama kia Nopeu na imbirete Nopeu party loyalty wa yonthe ki Nopeu party but warwira na kiama kia Nopeu windarwe ya ira itena kiama kia Nopeu na ntwire kwa advocate policy che kiama kia Nopeu chietu ibwanene na che kiama kia UDA alama yetu ingathi tunapanda ngazi pamoja manto ya UDA party bottom up ko batu itu tuigira antu ngathi nthi baitie baitete na ndi kwetete wo indra itumire na nkoro na mwiri na bionthe bindare abio kutethia captain mithika lenturi kutethia kailemia no tethia Senator Kadhuri Murungi at the end of the day we ndre ko lose
kathuri andingira thimu tu ambira kuringana na ora meko ibo no na ka mutundu akora kakari kathuri athwana yambe ta saloon kana ikamwithagia andingira ambira tekwenda ka mutundu kau aku gathukira nau inkwenda uweka obisine at least wona bya kubwithagia ka mutundu nande kathuri kai muntu wikiao akona muntu na ngwatire ngu yana kweyana against even the party wish party yare to support Azimio of Mambe Mwankeuru ndawa winga support kama yetu akinope na ndeta tigani eastern support our party leader lakini yakwa thirikari ya UNDA ndare UNDA ndam and that's why kathuri onere I am a resourceful man ambe karobi chinewe na kiameneke nope no kyo ndini na kama kyo nope tuteru yana thirikari batu itukumereke thirikari enda wa party leader tuende ne thirikari kyuri kira wamburia ati my boss na ira accused party leader na ira accused teba wake uni Mwankeoro ironde tegirie kawira atetethwa na atenchune the other day murega akiaragia TV ne awire munya lentore riwa wika kathuri dotere na sympathizers bo ibo ba ofand manto ya kuendelea ndene Meru genda boya thirikari amwari onyuma eoro manto ya kuthire ya athire na yarari na makiri post ye kawere mbere arandikire cas a pronounce cas mure kuiba ng'ombe wita mbere aroyere mike announce ng'ombe wita aira mandra mgavana karibu warire manto ya mandra mgavana ya endra inya kurira atulia maru a pronounce cas actually against the family of Mutuma our cas kremwe krowe kerana bawe bate koro roria in bishop re ne ya ukazi ko ndibo baraitire na ng'ombe bishop winde mwana muthenjiri na kinya muthenjiri akathura ate pronounce cas a pronounce blessings alafu akaandika ende contrary na biraua don't pay evil with evil yet you've already cast ore uwe na kazire na rumana na wabate corona there atulinya maru arawa inyambu yan bishop mandra mgavan kawera andiarite mono alafu andika na itiara lentore and you associate will never take my position doria mamori but lento ina lentore yes mporo atethia kawira euro nanthi kumukampenira ayo gavana ni mama mporo areo mama atoka ari agent bakare kura cha mama ana kweyana munya mbese cia Azimio chionde cha campaign imandra mgavana otetha chwa kuringa campaign utuku na munya urete campaign lakini bariki utuku mandra mgavana aenda irwa mbese cia Azimio bamu support yana kweyana against other candidate munya atendete kiraito na munya atendete UNDA lentore amuba chwakwa bas channel all the resources utethia kawira ngavana kawira kwa ngavana muntu mbere kuruma imporo obele munya obathato kathuri murungi obana lentore na areyire obatano MP ba Meru bonde imakatero eoro nande atabaigia egira John po achoge kira kawiria o ndori ba bonde ne anto bara ba mu support okay akwitho atelentore murungu uri uru kawira agithanire lentore no chogerie mandra mwitine aro mochoki woni ndege ngwetiga ndegero ri nya woni ndere gero ri endre poro igero ri kera kinene na ndre woni ndere I don't know kitha ikire chungi kia siasa kana ike kira kia Mr. Mutembe indra mwire atire kawira akaura lentore na muruma nonto otewe kawira just a matter of time kawira otewa mea kuwa heshima anewe yani Meru yonde president ya anto bonde nyaeni be ya baguma outside Meru County bawa Meru ina thina neta tuliwe so no muchoreo musiasa mama ogerera arawa Meru etena thina ne anto ba kaiba kuona bena thina baba andra baba mpara ba so the issue with Meru ni inclusivity ni governance utetombo tongeria wengwa bwana Martin
utiumba kuitho iwo interview iwo ika kamera iwo kundi antu ruinara iwe wege TV at the same time na iwe wege tini iwo kurura mantu ya tiumbika mandam gavana karete kuthithia delegation of duties karete consultation non toke akuthui muntu endete consultation Meru tuteketha tui araturi na agwa Karuti katiba ni mwete advisors several Abati kwithira advisors but Thinera nene madam governor kaina advisors batemutethia Kimathi Ngindioni imuntu gwa advise governor ete maua na akimenya maua aretite indwene na nis na ntubawe bonde this morning I was coming ndaringero imuntu onde ne muno mukuya ire uru nanthi ambere iturerite mama akeya buru na akeya kwina thina na ari akuibwa thina nene kawire neo kaina mukuru yani uraibo mukuru incompetent yani wena mukuru lakini mukuru ura uteomwa the respect what measures competence kire mukuru mtu but anyway ire kancho kankuati you see arintego ndo discuss kankuati you see okay akura Martin Mwekuru na kwa tuka you have no moral authority you are correct no mongaindri ukangerwa the most important thing Biblia kinyake Biblia you are mukuru ikiongo kya muchi na Mwekuru inkingo na nkingo etekela mutwe nande antu akutwika murea nuo kwa akawera mataro ara kwena thina mura my wife tutetira murea mwa twende twete no kawera watwete murea tu achoka atire with all due respect tuketa kire go discuss family matters like what batire ya it's now that's where personal gets but mantune ya makarika yero bwana Franklin you know leo okwa gavana la tulile maruna apronounce cases I think arediribuo kumane na sire ranonto ariwati intobia kwa yana na arani intobiake so ngombe kudenjwa matresi ndone niko edwa and all that na wenyange boroboro umiriro maybe ni out of asira intobiake kudwa Kenya ngwa biradi tewengwa bwana Martin madam governor etete president etete in constituency kinyauke akwitho kwa mpizani owe wa undriem no mwanka MP ontorere ruimbiyete ntorenera of course katase eshimare nene madam governor narari kego yanto bochu rirawe aita kuthithio koleare aita kathithia savewe kanoragia the member of county assembly areti atiri Karuti okolea te official function personal okay na wanya tutumera abisa badrikari ngari chedrikari awa tumera ntobe personal inde arari kirindara uwo mwererete kirina ne MC wantu nene arakwendeta aita arakwelekezwa na with consultation na mutongeri onturera na nduke akuthwa na aretete ko kabako na atiringira kabako thimo amwira kabako iariku anto aya ankuruki aratumba wika you see burathithitie madam etetae actually muchemanio mwari ni yo governor yo deputy governor Monrantu mwari yo kuma kwa governor ya ekete muchemanio and advisor ari itu awa it's okay ayo ritaita wa ayo reta mburinji ayo itaitithia nini without kwenda kumenya kwenda kinya kuria MC ontorera na atia kwenda kwaraniria nwe but indrona posters tia of course ibetika ibari til mbere lakini from that time I am telling you the truth kabako ataringirwa thimu na atari ruinya kwa onarari nao ari aitaku uitaku oro wane anto baku kabako meumete nturene mona ntwethinge aringaira kura anto bochuke goi kabako kinya bangi bo nthe bakaura ntwethingia kabako ateona ngati cha kuroma kilengwene aruma ntwethingia with all due respect lakini madam governor no ntoba murato ndaka nerio weta maua against leaders bamwera ukathithia muchemani yo maua at this time
Madam Governor araure kaende Indi kabati tuchemani kande tere no advisors bawe chonge maybe bauba kuringira thimo antu bawe bandene iba mwirite atiri let's not go this way. Maybe the problem is ourselves. Kana gutwe kyato badikira completely kai na advisors ate watira bwabo it does not accept any correction in advice atendrete na kitha nendrete akithigiri intelligence intelligence Martin tho comment chiero cie chunji kia chiansa no tho mecheruari na chia mberecho na chia kiumikira kingi me Madam Governor na batere kona ruthingo iro andiki mene tekeli na akanjirio change na kuiambo lakini ndendera itia korero cio tume ibitio ba kwithira kuringana nacho ba kwithira no na iteketi awe chia TV ewe kinya chiero endera nchamba mbethi arari kwa kiruma deputy governor chamba mbethe a junior officer akaruma deputy governor kirumi geterumika TV ine na iteke comment chiawe kana kinya ke post chiawe se Facebook amenye ruiro atetie mwera na ichokere. That's the only I wish ambeta ntuko in kai nkamutethia ki advice chieto ate consider bwana karuti no manto yara mbarachi ama ati ni no manto yara mbarachi iya muthetha ciari mo ndamwira atiri Madam Governor weta mucemania ni kinya yo ku launch anything concerning county reka kukombora into bya kanitse ku instrument wetachio reka weta na MC ku kamatete reka weta na artist yo entertain antu Madam Governor wetite nturene nara wetite nturene kwena tu MC twana eta narembe ku tu MC tu ba mshamba ku beta wa bandenge ku beta wa ba mayundra na ba muchaina weta nara maua reka weta kamatete artist reka weta kamatete instrument wakinya maua komborera batembe na barula na ba mandenge twinto tolatwo kenda baikuria na bongela tungi ache kwena kiti engwere ko kwena kiti ya entertainment ira weta nturene ngekurochia ina ni tiero no ngiri thano bamenya munene na ire nturene lakini Madam Governor ya murea kaitia njugwene akoya Mike MC akaringa kalwimbo amukaribisha bishop akarombethia MC akoya Mr Murega akentertain athire ku entertain ute maoni ute kanya kakwa kariba nture ukanya barita maoni ya birabendeke weta atia kuthithirwa akoya Mike abere mami enu atiyire yani utumbo indi denera nene ni korea ikorea kuthithia inclusivity ache murea re Mr Martin becha chionde choka in the same family instrument ikombora chiawe MC nowe uro ku entertain nowe murume inge kwe mtonge kedro ndio kolea to be no to kolea I am talking about weta ko launch mirandi trikare OTMC unge omba kinya MCA ateona kanya kwa mukurura nari mwekurura nari oyo nari barita maoni ya itete njukwene na kethiche senteto chiawe na eta ndio gutiria njukwene kwa maoni nabura iritu no president no personal initiative kinya MP atete kuruora muradi ariwa kinya kire mechamani yes I get you no I think tobatiko benchmark maybe na burako karikana are ukethi mechamani ya president kimechamani ya president MC bombere kabisa MC ni mubunge wa kuntukura kinya kya weta Nyanza ruare karibu MP president kinya eta Nyanza ruare mbere angoire Mr Ichunge mbere kinye mujumbe onture yoroya kwena the MC of the occasion yentu kweu the official MC urawona ero kanyamu kaintono kanini akanjeria then akareta the MP kana akareta urongi utungerete maromba MP yira event hivi vikire kithumba lakini yira Madam Governor na event untobomo bro mu advice na ya ntobanturerete te kanya kawikuria ibarite maoni burabendekia naite akolome arerwe meta okole anto barakwenda te barakwero community tethio yu me chief na anto banto ibo baiche mathena ya anto bokulukira akiyokolo manto bakandres thina chio Madam Governor ayetomi ya eoro etomi kwina nturera kwe mtura ithiro nyumba iraya tekara ithiru kairaire nuchi are nture na anto ba Madam Governor kwina mture awi na thina kariona no
ewante tuira chionde no akathithi uchunguzi akeira atetheria ariko lakini wathithagia nteto cia show off wengwa Fair enough bwana Karuti tuwitikiria kwina thina Imbi. twambiria au Imbi. which way forward way ni forward attracted attention nya kindi kinkonera na rapostira Yeah. actually he will not entertain kiozi uchi karika Meru ndendra kuwira kindi kia atiri neye na Ruiro Meru kwina nyumera witwa Mama Defense Force OCS yo maua na kumenya Mama Defense Force ikuwatia nyumera eu ni ithukio mpara eu witwa Mama Defense Force eu nera kirite mama mori yo kuya maua no ntoiba mo promise reba mura kwina security enough na ibone kwa ikilibu eta ilikuwa ina samba usiku kwa Jumamosi bena ichuba norete bakiwa mama neye na kamuike ile kuya muchamani na yo mama na kinya provocation yere oronere ikiendelea kura it was Mama Defense Force nonto nira mwete promise that bahamukagia kindike neye kono tutekwenda kutha twina nyumera yere ri Mombasa era yeta wa M what koibo yeta wa ngai MR something na irengi kundi aramu ya Uganda nyumera utu tuchienda kuno kindike na batere kuya na Ruiro akamenya nyumera ere yere Meru wetwa Mama Defense Force ire ne kuma ku orende kwibara ba wati UCS anto bari babatere kwandikithia statement na ate ba recruiterwe na nate ba recruit team wenge wetwa Mama Defense Force kenda Meru gutekethwa kwene kundi kia androa kikuthithu imama governor na rero kona retete mwanka mwari-ine yo repute we kara ichi na karitu ni kundi kia weke wetwa Mama Defense Forces so ikundi kiu mbere kibatera uchunguzo no nto thina ira cionthe cionekete rutero aro maua yumanite ne kundi kiu wetwa Mama Defense Force and then kwe yana kio ikundi kia kuroa na ntobara because mtu no awatire maybe babarari tuba okaria mama but then kwena barana wabara yukire ngombe ba uke matres ba ethia ba uke ngombe ba danger who are these bana Martin ntumba kueleza ibari kuba lakini yoro indetire kanisa ne wimiande mukanisa tishera yero kanisa I know Natiku makanisa ne indetire muchango ne yo karibia mike yo mama orambalikite muchango ne buru yo mwana weta university na ntombere kwithwa ndiki scene menya the other team urere yangire lakini kankuire from the one go anto bara barutererora kuma ntukwera betro anto bampara kuma rira the leaders barumirwe me otumba kwa iria tongeria bonde bembe ndoni amona mwana ora bendete muno the captain CS omwandika ke mutanda uyo kuthomo nye president ati no cause chaos in Meru na yite nationally ikwendro muturira mutu ora rature mutu mutuma no mwangaisha no mutesa na ndithira weta urume antu barobete makatel urume mtu romwite mtu mpara uoyo ngika kwenda kuoya itiki na mwari onyuma alafu wete nture ne arantu baraba umite nuci antu bara no te supporta otewe no te supporta ko okay akora muntu wa mwingira okay akora muntu wa mwingira mwanka nyumba thei alafu wa mwithira mwanka kwa were muntu ukinya twana na guruchi yawe toiture so antu bara barotererwa ibathuri na batiwiri tu makarika yara madam gavana kuthithia yara ya kuruma antu bara beta antu bampara twinthe antu bampara antu bathina makatero ende Reza lo vetira antu bampara re oiga tega bara ture baba yitu bampara eu atambirira na eto kuture kuthomera comments ikire Facebook yes Brayo aruatire hello Martin adi tonura ngena bakuthoma baba something hello Martin and Karemi for sure Meru has become a drama state, zero development. Whatever happened yesterday was not right at all. May God remember Meru, which is being used as bad example. Leaders should respect each other. Fahari wawili wakipigana nyazi umia. I agree. Caleb Mutethia Kibuka Arua, it is true we are trending on the wrong foot as a county. Caleb Mutethia ni MCA wa municipality. Thank you very much, Mheshimiwa Arua. It is true we are trending on a wrong foot as a county. It is unfortunate that we are losing it
this soon. Akawa kuyana mpoi sana. Robbins Nyaga akawa eleza watu walikuwa wamekasirika genuinely. I was there personally. Nasikia nimealikwa ni makasiriko ndio yalimuleta Nkanata Gereji akawa kwani Mithika ni nani tunamjua kama mchana. Jenlo Lopez Arua, good morning always. Those nominated MCAs akawa talk a lot of sense, especially Karuti. Let's follow them, but please one day all those you put online like done to answer what it defends. Okay. Sijakuelewa hapo basi. Someone is saying the shida ya Kawera anataka kucheza mpira na ashike firimbi, alafu shida ya Meru anachoma na anarudi kupoesha. Sasa tunakula matunda yenye tulipanda, mtulie. Morris nikiwa Garissa. Ongea hello Martin, this woman Kawera is becoming a nuisance in Meru County. Impeachment is the only option. We've had enough. Nyambene County has spoken at Itokubai Junior. You know, Bona Franklin, kuri ruaru na Kinya Kawera neither insist, Governor Kawera neither insist kwa itarira ya na Kinya supporters baki bo ku insist baru atri antobara bakurwa na Governor Mwangaza no ntoba ku edro ati bombere kabisa ni mwekuru number 2 bateti kia ku edro Governor ni mama utogora na Kawera ntoi mwekuru. We have sober women in this county. Kinya yanga than Kawera. Kinya na bara nominated. Non toba cast machine. Bakarimi. Queen this woman by the name Kajuju Florence. Queen na mwekuru biridi. Mwekuru ra ayete nationally. Kajuju ayete nationally. Itebi nene. Queen na mandra mkailemia. Queen na mandra Mudhoni nominated MP. Queen na ekuru baba angi MCs nominated. Ekuru ba kwa sense. Ekuru ba ko meri ba kera these other brothers baba batari na kura ba ati birabo kuthithia ibabo batoma Meru yugumeri nene. And I want to say categorically antu barato can blame 100% baraba atoma Meru yugumeri nene elected MCs ba Meru County na Kinya Sam nominated baraba itere ba ewa Kawera by Nakuru na abanikire arawito thiririendo na MCA ba na ba moindre ba etenya contract kure MCA ba contract 50 million kuro eye 30 kuro eye 20 kuro eye 40 nante thina ira nene turite ndene Meru County ka MCA ba Meru ba yakirwa kiondroene kwe batire ya license ti ambatio maua embe kiegoi kiengo nchobira mbe inyunyawa it is some of them MCA bo be namba ira mbe pio na itire ya license no na ndri betere tandere kemona governor batiumba kuroma ya Kirinya batiumba kuroma ya Mwenda Ithile batiumba kuroma ya Sendikei kana bakawire kana basalome bera ngavana anto ikwetete bobo no kaba umuringira mpe ati anto iba kuwewa to barabara to kwenja anto iba kuwewa ngwe kura mabati anto iba kuwewa ngwe kura pipes nandithire na ira nene yena MCAs beto iba batomete Meru County ya kumeri nene because they have been held hostage iba the kerwe Karuti mbite kiria kidogo ndetere MCAs utuko kire mubango chunke siasa kuri mtu mora urandikire kire Facebook au MCAs iba ndiye governor December ya mwaka mudhiru ba ni a governor and by impeached governor ponde 68 out of 69 actually nyaze dike na rawira botu 68 out of 69 bonde bete kaniria ati governor ati kubwo kwithro akia other county ya Meru na bamu ikia senate ni ya mwokolere ukilukira o president na deputy president of which buku akinya Mithika Linto renjare kenere anto hao so MCAs as much as boba blema dai akibengire governor iba erwe mantu karibu 10 bakaria MCs ba Meru bandi vaiso na ngavana andivaiswa ngavana arerwa aragwa okolea nkamethitha ya sandi it is my into kwekwaira ntengete kuthitha yai okolea bachoka berwa mantu yaraba batere kuthithia na yaraba batere kuthithia baikwa ya MCA bekirwa kiondroene ntukwira kwari na musemani yoruto lare MCA bonde beterwe obisine kwa ngavana muchie baero 20,000 each na kuibongelero kinyaingi isi ai bayawa etira bera twerwe ndibuita buare monte buita tunyanira kachai nandika norne ande nonto abeta ntukwira abathane 20,000
na bara bangi kuibwathani mbeca cia mobilization fund na kinyero no araritite mbeca na mbeca ikurito bwana chunge imbeca cia county imbeca cia lika bond imbeca cia revenue imbeca cia MYS icho ciutumika kurita ngwicio cionthe. How sure are you? I am very sure non tontu kwe muchamani yura yare lare mbeca icio thanirwe kundi kia roi thiringi mana 5 ngarama ya ekuru yaumite kwa lika bond na antu baba nara antu kankwire thirikari kawira ati ura waibingi antu bara na bondrene bara bai na bondrene ibo bareta information ya mantu ya kuendelea ya mathuku ndene Meru County ndego ya antu kwingi indelesere mantu kadhaa kilist kengwete ke te wimpandikite ke aige bikiwete kilist ke mpandikiri ni antu bari ya obichine tia wendrene industrial park era ya nero president ya 500 million 250 kuma county 250 kuma national assembly muntu kuma kuambira anako bwithe woke ona akakwendi into bionde puri rehabilitation center ya 200 million likambond versus nakanda buri muntu ambira is it fair is it fair muntu amburia bo nyumere mboro conroom ka condi store ya ikwachi ya 46 million timau geberichia so boigan ram 56 million beekeeping bore 38 million cancer center ya dhane tu antu ba mawa bakegoi na wara hydrate matrix na ng'ombe ba cancer center ya 500 million amerita kuo bore timau Ara wachecha ni cancer center la cancer center na matrix to chenza ni cancer center na matrix water project ya 34 million roire rorera kego yarara endete matrix ngaimuira ote barabara kawere njaku not one thokwe 10 million ye kego yera kiraito atiete kinyemwe 20 bonda cia kabako cionthe mama na inyire barabara cia 5 million ira cia flagship project cia mama ngavana kinyemwe ndori ende kabako au makuo akua kinya awita wonka lakini amto aretoro into bira achuniro mbere ararete matrix na miringeti na ng'ombe basingira ndam ya 52 million bore waste management project ekodhido sponsored by Mewers edhide to timau ya 500 million bore tokirite Simbio City 2 million per year kile miaka 5 1 million bore 200 million housing program ya 1.2 billion bore ere batere kuya urban center mutindro maua nkobo lare antwara babu boma na bweta babu bweta nyumba yu amendrete ntorene eta wa machaka kibirichia kiuri kira kinene madam governor muntu wembe na muntu nyambene imuntu ogoretera mutu baita oaito bai mya yarira ari mbaranga kona na yantu bai bampara buru kenra upruvu antu bai bampara etere mbaranga baikiria mbeli mwe mutu bakindanira alafu that was very dangerous. Akarura sibitari na itanda 52 ekira ito akawa maendeleo na baba aratu baenda ile mutu yoro project ile ku sustainable development ararete ranto mawa then ya na mutu na matrix yenyongeza she is taking us for granted na arona anto bembe kwi muntu tuthomere amuno wanto bariti bate ome andre muire mutuate kwetu narambumete ituto mwisho lami njirera lakini professors na doctors baraba umete rotere rumanda oria mora tie of course we are professors and doctors from that area na tho mutuate and antobet mutuate zone yake atobara athomu baka una mbini baumete mutuate the best doctors lakini ukaiba mtu aibarumaga wanatobara na antobate thomu how kante kwa recommendation rabo kwetera bo baka tano kaunti ba mirani karoma Aberia oni so etonga ya mwana habari oni kuiboro nyanya kwa to awe na rehabilitation center ya 200 million iborete kudi ile kuria bare no fair enough Mr. Gechonge rehabilitation center eta tiania
Cancer center ni oni Cancer center. itonga koro no tubwa makarika why no to kuwa cancer center itamawa bwana Martin. Egembe is leading in Kenya. Ekuthithwa savende ne Kenya yonde. Egembe is leading na cases ya cancer. MCA beto bakwaraniria barabara ku in the previous government. Bera na thirikari ye tukenda tutethia mtura umete nyambene kwina cancer center Mutindro a level 5. Yes. Nandi cancer center ngi nete maua kendre cover that region na tutikethwa tukiinya na mandram governor na umewe na advice yanto bawe oya cancer center aende timau anonya no ntwa kwethio ariwa no gani rendikiri arenda umewe tena kya ngabana ete akarombete kya MP bore ibu but you know kela to ikamantu straight bwana Franklin industrial park bombere kabisa yejire kinyambere ya governor ari itenere ya kiraitu no i manifesto we na industrial park ini Uhuru kana Neruto actually yoyo ari mubango you are governor kiraitu na nejete mubango mukuru we nethwani me mukuru akolomi ona agura ya zaitie industrial park ya actually ya bangiri weto na uru irorera plus na ya nete kinya kia woka was it Kemsa ngwetekiria bwana Mati what of the cancer center that's my main concern madam county ngwetekiria industrial park yari kuthibu ikiraitu kitha yari kuthibu ikiraitu murungire na thirikari ikoya na 250 million national na county irite 250 million rehabilitation center yore yari agwendwa nyambene kana endwa ange housing program re yari agwendwa ange kinyendwa nkubo kana endwa egoji no ntwagoya bionde aikanto amwe ya netembe atwere project yare teteko ya 40 million imwe kuna damu tunene reko nara uko egembe no thugo I want to confirm to you kenda bwitike madam governor imurongo number 1 aromere mbere president na ntubembe barabandikiritie kinya MC onto ambo inara kwerirwe ngatho ndam ne kuthi ngatho good madam governor aromere mbere president ya mura ndithitie ndam ya 100,000 acre etiana eka ichele ndram eka ithatu etiana eka 100 MC onto ambo imuringira thimo mwere ya confirm kitha ndram ethithetwe embe ne 100 I don't know I was astonished eka ngiri ringira inya kuroba njori obori ekeana tiana atia ekeana ikwero ndram ne thithetwe okwa yatala ekeana kinya Meru Mutindro otiana ekeana itiana eka ithatu itiana eka kenda oro outright orongo mbere president si baba umete embe ba confirm MCA baraba ina kwa yeke bembe ibeya ba confirm atire embe iriokero endram ya ekeana inewa kondram inagethaka kya ekeana kire so dirori atre Franklin yes you know mwaka yochu onde yokuthira yokario ndwa no that mwaka na Meri imanto ya yambirire kuma mweri yo 10 kuma o ni onkaira antu ba Meru ri tute antu aya tu antu ai in terms of governance antu baraka wire nabo ni antu batemutethia uka kwithwa ituma CC aituma chief of staff we TV ne kwawe eta karoma karuma deputy governor outrightly kirumi nte umeria kweta mutia okuma igembe centru atomo aeta kwa deputy governor mawaidha TV ne kindio ni kemathi akeya ko lecture deputy governor instead na chamba rawiro tu tethire kwendekana boibu arawire my big urampo bakuatire kithaito kwenda Meru county tetha Ruto na Gachagua na inya captain yayo mutane tora twendete muno ibo batetherie kawira na akira we na makosa ya marito ya kubwa kumweka pending county itana mbere ito Ruto tokuthaithare iyira kawira oku itana na Nairobi na uri ombo mweka ina mwikira Nairobi yare mi county na mwethire na mwethi wokolea Kenya turukana ambassador winko morombera ngwembea ambassador wokolea turukana
Pokoti Madam Governor akarita nguvu boya mono aka lobby resources na baita family wewe na nya batu ende twachane wa resources there tumutethie are ambassador Kenya yo yonde president namwigire kana maybe bwana Franklin no ndo kikatiba kura no 2027 tukaringa rengi maybe we just tumame tothenjo toleletie no we just accommodate no ndo as much as akobwethia okole isi yake na weta kurura hospitali somewhere you see sir give me a minute na weta kurura hospitali Kanyakine na ararurite thoko Muthara so as much as akobwethia yayo there again nakubwethia kinya miradi so we just give her yake lewetiere we accommodate ndra rira lenture wiramba utani na Roma na Madam Governor na twe manto ina yeria CS ya Roma ara witurakana na nteto imbinge oversight ne thithu ko utaratibu bari tengwe yari show lenture ara rebo boya muno ara wa Madam nayo kanyari tengwe it was only 4 months MP bonde ba to round nuje kure MP bare be kwanjire weta mutuma Governor mutuma bera no I'm not governor akarea anto bonde ba to round twamwa accommodate tuthiatete mataro yes nande kinyora wote tha je to yo kworwa ko kungera uriwa president yo no undringa inyawe uria omeo muringe meare ra kwanika linturi ka kwenda linturi ona mathina nara national government nande the best thing bira president yo mbo tutethi na bio piu niko appoint kawira are ambassador wokolea Kenya amoya tu kwa heshima kubwa kithana atuthanie mbandrio Meru aturutire muntu umwe kwa military aturetere ora gwa karawe Meru itekao atwethere Meru Nairobi yetherwe chongo atari ikuia tureture muntu otutethia for the next 4 years no nto tukare otethwa Meru tukare thina ukuma Governor aukumete no te muntu okunda twawe njite kinyomwa u kuma Governor aukumetene uti sibitari na bwa waroka ndawa ire igwero ni ande sibitari etakena assess bakwire masaibu yarabo kulukira etake aritingwe ba county government barabari tangwe kuno Meru barabande kina contract anabo imuchi bari thai why uti banki baga loan no ntoka wira na arere ku renew contract chio kawira are ona yake na aritingwe bara ba county yana kweyana bake awe kwa keunduine noe ikaringo secret bakerwa are tekuringo secret ballot bakerwa ba mututume na ndi staff we yonde to 5000 kawira iria ya wete kyote ando okay no to time bitikirie ndome comment ziri thatu cans precious the Lord of violence. Arua Kolea is a big scammer and get a long one. Arua Kolea is a big scammer. It was craftily designed through Gov Kitty to blackmail Meru residents. The auditors are not keen on auditing women rep Kitty since it's not expressly tied to specific functions. Thus, if you are crafty, you can anyway, asante. Willy Kims Arua, hello Franklin. Huyo Franklin ni wa Kiraitu, mwambie Kiraitu alishindwa na Meru ape mama time ya kufanya kazi kwa wa Meru. Hakuna mwenye aliuliza Kiraitu akipenda akipeleka maendeleo Southimenti. Mama jenga bore we uchunge wa okay. Kuna ngino wetwa Manyara Okaruitha Arua. The Gembe community must not tolerate this with Kawira. Those that resonate with me should come together and move to court to take back Cancer Center to Igembe. Someone is saying ne Joy Kuma Metongo Martin, I can assure you how MCAs wote wanaenda home pamoja na huyo governor. Tumekasirika sana MCAs like Mpangaratano wakiago na majority wataenda mapema sana. Ungeariwa atire. Good morning Karim Martin na KARUTI. Kawira is making Meru to be useless. It's better she could be thrown away. Okay. Thrown away because she has become too much. This is too much and she has to reason like a mother. Florida from Maua. Parting shot time wikuthira. Iboye yakankuwa atiri. Mtu wembe. Mtu onyambeni. Wachinchanirwa matriz na Cancer Center. Wachinchanirwa barabara na ng'ombe imwe. Wachinchanirwa sibitari na muringiti.
it is our high time tukire turiane na hivyo dreams ira ikuthithwa uti kintu kia maana kithithitwe ndene enyambene tumba wikumiria ita Miathene hospital ita Mutuati hospital ita Nthambiro ita Lare ita Maua ita cibitari cionthe ira Madam Governor athete kwithwa atethete utibiethete ita kire amirimu ba icindi na cukuru na irasi ba icindi she has done nothing ita kire moral ya nurses na bau bangi aritingwe ba county bonde nothing eyo kire governance utibia thithitie na ndega nkwira antu ba Meru atiri kire ntuko ithatu ira irayaniro ciokolea bukenda tuchenjanirwa maendeleo ya Meru na Miringeti na Matris na mbira antu ba Meru if twetekirio kolea endelea inkoromba thirikari nyumere wito kolero omwe no ntwere aguromwa antu ba Meru baturwa thinene na bakathina no nto bonthe baitura kwara rwiki governor. Thank you very much. Asante sana. A very quick one. No tingwa that chetu ikuthira Mheshimiwa DMK yarandikire waro watire Meru is trending on dangerous and divisive path. Can we do this for 4 years like this? Akawa, it is time the governor sits down with the deputy and reverse the course. Maybe wameanza kufunguka macho. Watu one.